الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يدفع درس تفسير مون ودون سورة آل عمران إن شاء الله. هندك فوتو تدنكو آية تامدر اتفان جوي قال دال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا يكون فوق تطلع كون أدو ين جنگو دي درس من هنده جون إذن هاني فامو دوان دم القرآن ونهيرتوري ويته جبودي كدوادي كالقرآن ونجيبينو hari on sa'i don ko mantorte on sa'i mo alquran on jippi ko wahugol yubbugol hala annababe be fop mo kala sa'a munula on lere munula on ataway no woduno hunde hittunde Allah subhanahu wa ta'ala jonna on annabajo don hunde burde hittude den o adda sifa mayre ara goddo wata addude sifa mayre ko dum non inete at-tahaddi e lere annabi Musa hari ko bilanka ko yagal buri hittude annabi Musa ari bila be fu darti maron ki bo wawde e ko wiete sayi annabi Isa hari ko nyawndugol himbe ko wiete docteur yagal ko dum no burno hittude annabi Isa ari dikkini ko wiete be docteur be indata dikkata jogi be nawnaaje ko wiete de ala lekki annabi Musa dikkina be maybe be annabi Isa immintina be mi man annabajo annabi Dawud ka fewndino hari konu ko fiita fo jadde tay way ata tafo jandi day goto wawata annabi Nuh kazalik bimana sai wo sai annababe be fop sibe ari haray no wodi hunde hittunde ton Allah jonna mo de hunde tata be fo darto mo ronka mo wawde few nula do non ka be kalqur'an on jippoto hari ko buri hittude ko wawgol yubbugol hala wawgol hon jubbodi hala haray ko dum alquran on hertori ore defte hedditi e fop no hertori e peji di fu jubbodi mayre on nanda hay e jubbodi hay e goto sabu ko dalol Allah subhanahu wa ta'ala ko du wadi kala ka hattuda e kala ka fudditida sadari jubbodi din ata fu no yaade non inete on ijaz alquran elenge jangino wonde ma fi ghazwatu uhud fi gere den uhud ayje de wonne e yetade e hi wonde ma ayje den ko dum ari honno ardiri feliri himbe cappande jowo halfinano ben ka hore fello be jippi tayna e dungaye nulaado sallallahu alaihi wasallam ko nulaado wasino ko be wonu ka hore fello do si be foli be fola si julbe be fola foli ma be folama wata be jippo do de nulaado halfini don sayyidina Abdullah ibn Jubayr idi en jangino ha ko honno seytane adi so siniri be wonno be ka hore fello do ghazwatu uhud inni wonde ma yobe jippo kambe kadi be moba jawle den sabu si tay woni be dari ke tombe mobali jawle den ala ko sayidina Abdullah ibn Jubayr noddali be inni ta on bonnutu ko nulaado halfini en ko haray nyiben e ko nulaado halfini en ko wata e bonnutu kono seytane folibe ko dum no alquran on endi do inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu kono Allah subhanahu wa ta'ala inni honu wa laqad afa Allahu anhum Allah yafike be alayni honu bellet bi yafike be kadi dundo ko Allah tusi fori bonna mo peedi ni fop wada kala ko falada kala ko innita wadu wada tawata kanyum kadi o inna kanyum kadi fay damal tubu buye on nodditi artuba mi jabante non ko Allah tusi fori Allah non no rentinde hande ka fuddi to den don jaka ngandi on aya on ko hattirno hattano wonde mabbe jippinobe kawre fello nafi ko faale yeddugol nulado ko seytane so won siri be falkini be kono non ko yo hande kadi masibu hebi julbe ben ko wiete buy hasibina no jeey hasibina no en bappa mabbe sayidina Hamza Allah no inni walaqad afa Allahu anhum alla yafika be kadi inna Allaha ghafurun halim alla ko yafo hayudo yafuye ko newi do kadi ko munyi do newi do kono hore non Allah subhanahu wa ta'ala yafike do ko be bonni ko himbe cappan nayobe be ko jippi ko sappo heddi ben no fo hasibina abu ko wiete Abu Sufyan kanyunge ko wiete kono mungu Allah no ini ya ayyuhalladhina amanu ko onno yo gomdimbe ko onno yo gomdimbe la takunu wata on la to few kalladhina kafaru wa no ben heferbe wata on wa'u wa no heferbe ben wayno ko fi non kon dum o aya do mo jippani enen en jangino Abdullah ibn Ubay ibn Salul denyande yawma Uhud ko non
Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul innuno kañum en nafiqiɓe ɓe wonnoɓe hakkude julɓe ɓen ko ɓe innuno ɓay woni yalti wondema nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴini ka nder guere ton ko honɗum e hoorele hari nulaɗo feƴƴinali hari ko inde mo wondema ko woɓɓe inni nulaɗo feƴƴini saabu ɓe seydina Mus'ab ibnu Umayr inne wondema hasindinama ɓeyni ko nulaɗo hasindina woɓɓe e nafiqi ɓen wondunoɓe e julɓe ɓen sorti inni on ɗum yahin hiiden e Abu Sufyana inne mo joni haray joni enen en jebbinani kemo joni en fof woni hunde wotere bimana nafiqi ɓen faala waɗude ko wi'ete huwodiral bimana jebbilanagol sirkuɓe ɓen Allah noon inni honɗum kono yo julɓe wota on laato wano ɓen heferɓe ɓen ɗo konnu faanda na heferɓe ɓeya wota on laato wano ɓen nafiqiɓe heferɓe wa qalu ɓe wi'ani li ikhwanihim siɓɓe maɓɓe heferɓe ɓen e hoore jakka hari ɗo wondi kono honɗum kaka kundule onon e ɓe wonduno e julɓe ɓen kono siɗɗan kaku yagal no hakkude maɓɓe e yimɓe Makka ɓen bimana e ko wiyete Abu Sufyana kañum e ko wiyete groupe yimungi ɗo noon sinnama siɗɗan kaku ɗo hinafi ko siɗɗan kaku yagal innen wadde maka enɗan ko siɗɗan kaku ka diina naafiki kañum e kefere konto siɗɗiɗi ɓe fof koɓe gotum alkufru milla wahida sabu ɓe fof hiɓe contranu koɓe hefere ɓe Allah daali kono yo julɓe wota on laato e ɓen wota on laato wano ɓen heferɓe ko wiyete naafiki ɓen wi'aɓe siɓɓe maɓɓe heferɓe ɓen iza darabu fil ardi si on yehi ka leydi konete darabu fil ardi bimana koson voyage koson yehi koson inle setike so on setike ka leydi aw kanu ma on laatike ghuzzan haɓayɓe ka gereji law kanu indana si tawi wonino hara ɗon ka amen ɗo ma matu on mayatano wa ma kutilu on waratanoke enen en jangino nafiqi ɓen konnu ɓe innayno ɓay woni guere ɗen gaynama pirede yimɓe ɓen fuɗɗike no min kawan warama min bappan warama min ɗuma nafiqiɓe wondunoɓe e ko wiyete ɗuma julɓe ɓen guere ɗen Uhud ɓe ɓenni waranaɓe gon ɗum ɓenni menen par ce que menen ɓe ngala fewjude siko menen fewjayno ɓeɗo fof ɓe waratanoke kaari ɓe waratanoke ko saabu menen jama on ɗoftaki men ɗofti Muhammadu ko ɗum addi o ɓeɗo maayu ko ɗum noon Allah noon inni kono yo julɓe wota on jantoɓe ndey ɓe innuɓe wondema siɗon ka laawol so yehi ko wiyete e setewol ma on yehi ka gereji haray goɗɗum waɗoyi on ton haray si on yahano e ɗin nokkeli ɗin piiji waɗata noon wota on jeeya e ɓen yimɓe gomɗinɓe on ɗon imanu Allah ɗo kondu faala e yettade ka aya ɗo koyen hoolo inne wondema alqadar koddoriye on Allah subhanahu wa ta'ala faala en ruttude mon sabu inne wondema heferɓe ɓen kañum en nafiqiɓe ɓe hoolaki ko wiyete koddoriye sabu nafiqiɓe ɓen konnu ɓeyni ghazwatu badr ɓenni waraɓe ɗon ɓen fop ko ɓaynulaɗo yaltiniɓe ka saare Madina addi ɗon yo piire si tawi woni piiranoka ɓe mayetano Allah noon jaabiɓe e dartu men feƴƴi ɗon hay si tawi woni piiranoka ɓe heɓayno haaju argol ha ka ɓe maayi ɗon ɓe maya ɗon sabu windanoma ɓe maya ɗon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala enni ɗo ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe ɓe tawatara iman mum no timmi la takunu wota on laato kalladina kafaru wono ɓen heferɓe nafiqiɓe wa qalu li ikhwani ɓe wi'ani musiɓɓe maɓɓe ɓen ka dina maɓɓe idha darabu fil ardi si on yehi ka leydi si on sotike ka leydi aw kanu ghuzzan ma on woni haɓoɓe honɗum ɓe innata law kanu indana si ɓe woɓɓe e maɓɓe maayi woɓɓe maɓɓe ana lutti ka laawol ma lutti ka gereji ɓe inna on ɗum law kanu indana si tawi woni ɓe maynoɓe heɓe kamen ɗo ɓe yahaali ma matuɓe mayatano wa ma kutilu ɓe waratano bimana ɓe mayatano ka setewol maɓɓe ɓe waratanoke kañum kadi gereji ɗi ɓe tawanoɗi Allah subhanahu wa ta'ala no inni on liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala inni haray o wattaniɓe sabu ɗo ja'ala ɗo ko bimana sayyara bimana o Allah subhanahu wa ta'ala wattiraniɓe ngomijo maɓɓe ɗo perdere ka ɓerɗe maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala no wattiraniɓe ngomijo sabu kamɓe ko ɗum ɓe miiji kamɓe ko ɓe miiji sikari yahano ɗo goɗɗum waɗatano ɗum sikara tawanoka ka gere barmatano sikari e yahano ka setewol fus waɗatano ɗum alqur'ana on noon honno wattirani ɓe gommijo ngo ɓe jogii ɗon perdere wonande ka ɓerde maɓɓe sabu hande kadi on ɗum ɓerde maɓɓe ɗe ɓuttata si yahama foolama ɓe inna jakka si meɗen andunoɓe yahay si masibo waɗoyi
bina beedo be dofta bimana Allah subhanahu wa ta'ala nadi ko wiete no wattani be dum don nawnare ka berde mabbe nana se fami do jala jonno no sellira indugolon dum lamon do no sella yo wonu lamu ta'lil no sella yo wonu lamul aqiba ko inete lamul aqiba bimana Allah subhanahu wa ta'ala wattani be dum do ka sakkitorum de tawde ko do iman be jogi wattitani be on konko be miji don perdere sabu yawmal qiyamati be maya harabe holaki on dum ko yete ko duriya iman mabbe ala madum madu firire honnu li yaj'al Allah fi Allahu wadu lo kadi no sella imma inna li yaj'al Allah fi Allahu wadu ma inna li yaj'al Allah fi Allahu wattutu mijo mabbe gon perdere ka berde mabbe be mana do mana jidi didi kala no sella se detti lamon ko lamu ta'lil ma lamu aqiba Allah subhanahu wa ta'ala li yaj'al Allahu zalika Allahu wattani be watti e nde yewtere nde ɓe yewti innugol law kanu indana ma matu wa ma qutilu innugol maɓɓe nde yewtere ɗo sabu zalika on ko nde yewtere ɗon sappi li yaj'ala Allah fi Allah subhanahu wa ta'ala wattitananiɓe ka sakkitorum zalika nde yewtere nde ɓe yewti ɗo honɗuno woni nde yewtere law kanu indana ma matu wa ma qutilu hasratan perdere fi qulubin ka ɓerɗe maɓɓe mana sen fami tafsir ono yartan Allah non inni hey iman mo jogi don onon nafigi e heferbe wona ko sikku don kon wonde masi on tigi yehi maya so on tigi haali mayata o do non kadi iman hani go no wodi si goddo may kamen ko nu ngana nanata ben si tay no woni warno leyde Portugal ma mayata no parce que lekele no wodi be do kanyum kadi duma ko no inni be do kanyum kadi ko inni wande masi be yahano ka gireji be mayata mamatu wa ma qutilu Allah no ini wallahu Allah yuhyi kanko woni wurnowo wa yumitu ko kanko woni warowo ka o faalawo o waray ka o faalawo o wurnay wori ayeyi woni anga yaha bi mana Allah subhanahu wa ta'ala no hono ruttube e sawaba on haray wata on sikkude ko son yehi lutto yon son yahali haray do wuri Allah subhanahu wa ta'ala ni nano woni fu e haray ko mi woni wurnowo ko mi woni warowo wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wa ta'ala himo humpiti himo andi piiji di wondin himo hiude piiji di wondin wondon e wadude din fu jonno di adarsuji do si tay woni enen wadana mo titre do kono mo wonen e yetade ko tandit ile makhawif al maut wa illa wadama ba'd akhlaqihi sallallahu alayhi wa sallam haray ko hulugol mabbe mayde nden yeso yehi to tun onon lutto e so yahano ton tun onon goddum onon baramatano bi mana hulugol mabbe din don piji e janto den kadi ayaje den janto to yoga e jikkuji nulado sallallahu alaihi wasallam jaka enen andi on non haray ayaje de jangete den hande ko fi tobbe didi yawtata ko fi heferbe den ko huli mayde den ko wiyete ghazwatu uhud gere den uhud e nafigi e sabu kambe be ni maybe ben fo ko sabu be nananano be sabu ina kambe piiji din hina jungo mabbe wonu non si wana dum be yaltatano janto den kadi yoga e ko wiyeten ko inen jikkuji nulado din sallallahu alayhi wasallam alla dali no hondu wala in qutiltum wallahi si tawi woni on warama fi sabilillahi ilawal allangol aw muttum ma o mayrini woni kono ayaw fala enude wala in qutiltum sabu lamon do ko lamul qasam wallahi si on warama fi sabilillahi fi daranagol dina Allah kam hara ko to luttudo fi daranagol dina Allah aw muttum ma mayidon ni kono hara hidon feewi aw muttum ma mayidon ni hara hinaka gereji ko ni ko nawnare nangirma ma ni mayda ay fuswada ko ko woni danyibi kasariya a julay a jangay a waday ko yamira di fo tertoda innen wonde ma hada din wada yamira din yeruka wawda don aw muttum ma mayidon ni Allah dali la maghfiratun bellet ko yafuye min Allah immoddo ke Allah wa rahmatun e yurmende khairun buri moƴƴude mimma yajma'una idi ko wondon e mawude ko yowondiri aduna Allah subhanahu wa ta'ala do kon fala en yetade ko fala en yetade ka aya do onon innudo so be ko dum kanyum inni ko mo yehi kala mo haali ton luttoyta ton Allah non inni woni kala wallahi kala maydo e lawol Allah ngol ma mayiri ni ko ndu dabba
ko taw harada nyibi ka dina sila nyibi ka dina dum don haray ko hon woni joddima ko yaafuye e yurmende iwdo ka Allah dogangol non din don piiji daranagol lawol Allah ngol lutta e mudum madum o nyibugol e dina ka mayira ni ko dum don buri moddude e di ko wiete jaggitugol ko Allah hadi kon fop mo jawle mo ba ko wiete aduna doga fi aduna lutta fi aduna ko dum Allah subhanahu wa ta'ala ni khairum buri moddude mimma yajma'una e di piiji di wondon e mogude Allah no innono wala in muttum wallahi si tawi woni on mai aw qutiltum ma on warama la ila allahi tuhsharun bellet kaka Allah mo bindirote on wido aya on kondu doyni ga lega ko fi julbe ben yewta wala in qutiltum si on warama fi sabilillahi kalawal Allah aw muttum ma on mayrini la maghfiratun hara bellet ko yafu min allahi immodo kala wa rahmatun e yurmende khairum buri moddude mimma yajma'una di piji don da mo jonno odo aya kany ko fo woni e yetade julbe wo heferbe wo wala in muttum wallahi si o mai aw qutiltum ma on warama woni ko juldo on ko kefero la ila allah tushabu kaka Allah mo bindiro to bi mana Allah ko fala en yetade don tamijo ene simi woni do mi mayata simi woni do mi maya simi woni do mi barma simi woni mijo ko honto tawoyta Allah subhanahu wa ta'ala Allah non woni on mayir ni woni on lutto e gere woni ko accident mayda woni ko dum do e dum do wadu ka hore ma wonde ma pellet ka Allah inne wonde ma immintino to de mobondire to de hara e gollu fi lahara dum do foko Allah subhanahu wa ta'ala jantani en do ko fi bonnutugol hakkillaji mabbe din innu ronkugol mabbe holagol ko doriye Allah non inni on joni enen en gayni jangugol be do tobbere hulugol mabbe mayde joni hiden yaade jantagol yoga e jekuje nulaabe di sallallahu alayhi wa sallam alla inni fa bima rahmatin min Allah lintalahu ko sabu yurmende iwrunde ka Allah waduma newido waduma jikku annulaado sallallahu alayhi wa sallam jogido jikku moddo lintalahum newanidabe bimana ko sabu ko wieten ko yurmede Allah den o wadi nulaado sallallahu alaihi wasallam himbe newi be tawaybe hibe newi huwodirede lintalahum newanidaado Allah non dali on walaw kunta si alatino si awonno annulaado fazan nyaadudo ghalizal qalbi inne fazan nyaadudo ghalizal qalbi mettudo feere bi mana sattudo bernde si nulaado wonno nyaadudo sattudo bernde tatara famudirtake lan faddu min hawlika hare be seedayno takkoma bimana be moɓodiratano saba ɓen aratano moɓo takkoma bimana ɓe fof ɓe dogeteno lan faddu min hawlika yani ɓe iwayno takkoma kono ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala nemi ni nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jokki ɓe ko jonde ɓe jikku moƴƴo ko sabu ɗum ɗon honɗum yimɓe ɓen fof moɓema jonno ko ɗum woni sabu jippagol oɗo aya ko woni sabu jippagol oɗo aya joni inne sahabaɓe seeɗaɓe woni sabu wonno sahabaɓe buy hasimbina ɓe jippinoɓe ka felle kono ɓayi ko wiyeten kon gaynama piirede nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddali sahabajo hay e goto e inde moon ko fi on ɗum mi darnanoma ronkuɗa e ñiɓude ɗon ko fi on ɗum aɗan ɗon ni ko fi on ɗum aɗan ɗon ɓay tun Allah subhanahu wa ta'ala ni yaafike ɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam dewtali hay koye konngol goto nulaɗo felali faljunoɓɓe ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni fa bima rahmatin min allahi linta lahum ko sabu yurmede Allah yurmede iwde ka Allah nden newaniɗaɓe annulaɗo sallallahu alaihi wasallam ronkuɗa felude hay e goto eɓe jippiɓe sabimbimɓe wonde maɓɓe sappoɓe ɗon ɓe lutti capanɗe jeeɗiɗo kañum kadi lutti ka guere ɗon Allah noon innon ɗum law kunta fazzan sa laatino ñaaɗuɗo ghalizal qalbi sattuɗo ɓernde lan faddu min hawlika be fo be wayno takoma sabu si nulaɗo en ɗum ko fi on waɗanɗa ɗum ɗo ko fi on waɗanɗa ɗum ɗo ko fi on waɗanɗa ɗum ɗo hayɓe bonnali ɓen hande kadi on ɗum hande kadi ɓerɗe maɓɓe mayayi huwodirgol e nulaɗo sallllahu alih w sallam hande kadi si yahitoyama nokku goo mo kala haray ala doole sabu haray si nulaɗo maki goɗɗo haray ɓe fof hande kadi ɓe jogaki doole kono tabiti wondema nulaɗo sallllahu alih wa sallam wiyanaɗo ɓe hay fuy ko ɗum waɗi ɗum kadi ɓeydi ɓe rentagol e inde wondema lundagol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo kadi ko ɗum a suuteten ka nder aya ɗo janggoɓe ɓe ini woko suuteten ɗo si tawi woni hunde woni ha goɗɗo falgi nda hen jokku e felugol mo
sabu sen jokki en felindirgol ko fiyonu wadanda dum ko fiyonu sa feli mo ha hara anga duyti dole makko de ko wade nula sallallahu alaihi wasallam felali beya hande kadi alla non jeppini o do aya walau kunta fazzan ghaliza alqalbi lan faddu min hawli alla non ini bay woni ko anewi do bay woni innen ko newani do sahaba ben haray fa'fu anhum ya'fu be ankadi alla inni on yaafi kebe kambe bondu ben yamiri kadi nula do yo yaafo kambe bonnube jekki ben ha addi din be maybe do fo amaydo alla kadi inni on wastaghfir lahum insina no be kadi torano be yaafu ye sabu anko anula do kawni ko newi do de tawde na anyaadu do mettudo fi Allah subhanahu wa ta'ala no waduma nokuma jikku moddo wa innaka la ala khuluqin azim haray ko weten ko yaafobe yurmedabe insinano dabe beydi don kadi on washa wirukum fil amri diso dabe kadi e fi yakuji din fi akew bi mana kadi fi kala be bonni do ghazwat uhud si don so yehi kanyum kadi e gere ko ma on jodo di fi fewjondiral hatta kadi diso dabe ay stay woni be bonni ko feddi ko enen ko ni jogorto den himbe be nano goddo so woni ha mo falji si ko horejo hara yande kadi Allah non lanni e huwondirta makko fiu ko dum Allah enni do haray yamiri nulado be bonni fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr piji tati e hore be bonni fiu Allah enni be yaafo be insinano dabe disondira e mabbe kadi jonno sini Allah enni do yo nulado disondir e ko wieten ko sahaba be nafi be Allah enni yo disondir piji din fu ko yeru ko ala bindi kon ida mari piji go kala ko tawata waday Allah jippinay alqur'ana dum don nulado disota ko sahaba be ko inda do disondiral ko yowondiri e gereji ko enen en jangi gazatu badr wade hewti nulado inni yobe weeru e nokure sahabaji go seydina miqdad be maki on do mo yana en haray weere yeso mi mana si wadi non piji ko yowondiri e gereji piji ko yowondiri e haqqillaji wattindirgol ko wiete ko hon jabugol haqqille duma mi mana Allah subhanahu wa ta'ala yeti do kadi ana nulado haray piji ko yowondiri ko tawi ala bindi kon noddu sahaba en fo disondiro do kanyum kadi jonni en ko wiete di valeur ko wiete disondirangam do non kanyum kadi Allah subhanahu wa ta'ala indi do washawirhum disodabe fil amri fi akyo fa idha azamta si afelliti woni ha hande kadi disondirama haqqille ma detti hunde haray fa idha azamta si afelliti adetti goto e ngal disondiral don fatawakkal ala Allah hande kadi non holora Allah do kadi Allah subhanahu wa ta'ala konnu faala intindinde do ko be jodo den yewten fotten e hunde wotere wade non tawakkul na yen jodo hara piji din fo no hana yewtede no hana dettugol ko wiete gaynaybe wada terto den di sababuji don fop hande kadi innene holori Allah dum ko tawakkulu innete walaysa tawakkul holorgol Allah gol ko tuma dettuda sababuji din hagasi dewta don non holoragol Allah hande non ide mari himbe on terta yottobe sababuji din fes inna mi holori Allah dum ko tawakkul innete walaysa tawakkul mo sariya on yamiri on yen wadu ko ya dettu décision si tawi woni innen ko si tawi woni ko dabbere ko mi holor Allah mi yalta non hande kadi mi windoyo ka golle dabbete don mi yayi wada kono si mi la jodi mi ala dabbude ka golle dabbete mi ala dum anade fo min mi do holori Allah dum non e haray on tigi famiri dina kan e nonego ko dum Allah dal fa idha azamta si afelliti on tuma non fatawakkal ala Allah holora Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah tabitinu Allah yuhibbul mutawakkilin imuhidi holor be mo be holoraybe be mo hedi be few Allah non dalon in yansurukumullah si Allah walli'um fala ghaliba lakum folo ngala de tawde si Allah walli on folo ala jango be ngi non dum do ko yawma badr gere den badr Allah inni ko non folata be foloy sabu den nyande hari ko Allah julbe be muri holorade be holorali on jawle be holorali dudugol be holorali ko wiete jawle Allah inni in yansurukumullah si Allah walli on fala ghaliba lakum folo wala wa in yakhzulkum si o hoyni on kanyum kadi bano no hoyni don non yaw inna wonde ma gazat uhud mi andazen fami yansurukumullahu lo ko badr yakhzulkum non konu ko gazat uhud
yansurkumullah si allah on walli on fala khaliba lakum folo on ala wa in yakhzulkum si o hoyni on kanyum kadi ronkuɗon folude faman zal ladhi yansurukum ko hombo woni wallowo on min ba'dihi ɓawo makko ko hombo walla taw si wona allah yawma uhud ɓay woni onon on lundi kenulaɗo ɓe yanuno e moɗon ɓe hasimbini capanɗe jeeɗiɗo abou soufiane ko allah subahana wa taala kañum kadi on nu wayliti kañum kadi fayi muran ɗum sina ɗum hari julɓe ɓen fo laama allah noon inni wondema haray si o walli on folowo on ala wano no o walliri on noon badr si o hoyni on kadi ala wallitotoɗo on wano yawma uhud allah noon inni wa alallahi falyatawakkal lmuminun haray kaka allah tum wondema gomɗinɓe ɓen hoolorta allah tum gomɗinɓe ɓen hoolorta gomɗinɗo kañum alamo hoolora si wona allah subahana wa taala joni noon ya inne wondema badre ɓay jawdi heeɓi ko wiyete badre jawdi heeɓidi mooɓa fof nokku gootu hewtoy noon ka seddugolde jawdi gooto ɗaɓɓita yaaka e nder jawdi heeɓindi tum woɓɓe go sorti toon ini wa joni ko nulaɗo ɗettindi wa joni ko nulaɗo ɗettindi bimana sike jawdi heɓo hara ko halfinaɗo lanɗo on sorti e nder jawdi heeɓindin toon janfike marani hoorimo ɗo kañum kadi ko ɗum famete kala ka julɓe woni wota julɓe ɓen sikku wondema haray bonɗo wata ɓisade hakkude maɓɓe hay e tannulaɗo fewdu dina kan inna yoɓi doole few juuɗe woɓɓe taƴama fiino wujji woɓɓe piyama fiino waɗi zina bimana hande kadi kon ko fameten si dina ñiiɓi naya miijo de ka haqqillema ñande dina ñiiɓi o haray bonki ala la ko inneten ko haray bonki kin haray ɗuuɗa kono hay tannulaɗo hari on nu yewre ko fof moƴƴi kon fof heɓino ɓe juuɗe mum taƴa fi wujji ɓe ɗuma waɗuɓe zina o yiɗo ko nulaɗo toña ka aya ɗo wondema no janfi jawdi heɓinɗi ɓe sorti seeɗa ɓe marani hoore maɓɓe allah subahana wa taala noon jippini oɗo aya jabagol ɓen sownodirɓe ɗon haray jawdi ndi ya kandi haray ko nulaɗo sortidi mari allah inni wama kana li nabiyin latanaki annabajo an yahullande o janfoto no haray janfagol e annabankaku yagal ɗum ko piiji ɗiɗi ɗi moɓodirta e bani adama goɗɗo so woni janfotoɗo tun ande o nawa annabajo manama nulaɗo goɗɗo sinama tun ko annaba saabu annabaɓe e nulaɓen kon ko siwaɓe suuta e nder moƴƴuɓen fof ɓen ɗon sorta joni kono innata wondema nulaɗo no sorti jawdi go mbarani hoore mum allah no ɓay ari jabagol innali nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama janfaki koɓe maki kala innaɗo annabajo ma nulaɗo janfotako itti e sikke kan o mami ɓuuri suɓade e hoore annabaɓen fof ko ɗum allah daali ɗo jabagol ɓen ɗon wama kana li nabiyin latanaka annabajo wo annabajo an yahullande o janfoto waman yahlul kala on janfiɗo yati bima galla yawma alqiyamati o adda e hunde nde o janfi nde ñande dal ngal joni noon ɗo kon ɗum kala janfiɗo o yiɗo nanen hari ko fi nulaɗo toña oɗo aya ari jabani annabaɓe fof kono inni kadi honɗum hande kadi yanñi haala kam waman yahlul kala janfiɗo hande kadi woni ko annabajo woni ko a nulaɗo woni ko a waliyajo woni ko a ceernojo woni ko a ustasijo kala ko wiyete saabu man on ɗo tufidul umum ko no mofti fop waman yahlul kala on janfiɗo yatti on tigi adday bima piiji ɗin fof gallaɗi o janfiɗi yawmal qiyamati ñande dalngal bimana kala janfiɗo wata sikkude feƴƴoyay to ara hettaki allah noon inni on ɗum si ɗum ɗon fof kadi on tigi addoyay summa si ɗum ɗon fof feƴƴi tuwaffa kullu nafsin wonki yoɓe ma kasabat ko ki faggiti kon wahum kamɓe la yuslamuna ɓe toñoytake yawmal qiyama wonki wonki kala waɗuɗo ko wiyete tiktak ji ma ɗum ɗuma janfi andu wondema onde janfaɓe hettoye allah noon hande kadi jabanike ɗo annabaɓen inni annabajo e janfagol e wonugol annabajo ko piiji ɗiɗi ɗi moɓodirta bimana ko naqidayn allah noon daali afamani taba e ko on jokkuɗo ridwanallah welaye allah on immiɗo tawata koko allah faala kon tun on tigi woni e waɗude neɗɗo wonɗo e waɗude ko allah yamiri kon tun kala ko allah yamirimo yo waɗu koye nden lowre ɗon tawatamo kala ko allah yamirimo yo terto a hoyɗatamo e nden lowre ɗon
e ko on jokkuɗo ko Allah ko weltini Allah kon kaman ba'a ko on wa'ata wano on inno wandema kaman ba'a wano on ko wiyete tikko inno wandema ruttiɗo bi sagatin ko wiyete honnu monare ma tikkere min Allah ewde ka Allah bi mana ko goɗɗo neɗɗo tawowo kaka Allah hiɗi ɗon tun o woni on no way wano neɗɗo ka tawata koko moninte Allah o tun e on tigi wonoyta e mum afanas inna wandema afanaj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun Allah subhanahu wa ta'ala do hande kadi no hibbindiri peji di sabu honno sabu ko fiyonno aya on woni e lannitorde ni ɓeya ko ɗuma groupe yi bandinum sakkotoɓe l'islam julɓe ɓen kañum ko groupe wallay ɓe l'islam Allah inni ene non onon marɓe haqqillaji ɓen sabu ɗo hamsa on ko hamsatu inna wandema tawbih ene onon on eɓɓidiray dartaniɗo diina Allah kan wallika e neɗɗo tawowo koko Allah hiɗa kon tun on tigi jokki koko moninte Allah kon tun ko ɗum Allah landitiɗo Allah fotinayi ɓen la yastawun ɓen no ɓe fotata afaman ittaba e ko on jokkuɗo ridwan Allah welaye Allah on ko weltinta Allah kon kaman ba'a ko on wayi wano on neɗɗo ruttiɗo bi sakatin wondude e tikkere min Allah iwde ka Allah ɓeɗo ɓe fotata few weltinowo Allah e moninowo Allah jokkowo ko Allah daali kon e woppowo ko Allah daali kon Allah ini ɓe fotata sabu fiyonno sabu jawabu charte on ɗo windaki Allah innali ɗo ɓe fotama ɓe fotata waccan en fof ye ñaaw waccan en ɗo en fof ye ñaaw so ɓe fotaka ɓe fotata ɓe fotata Allah noon inni on wa ma'wahu werde o jahannama ko jahannama wa bi'sal masir geboni ko wiyete ruttorde bi mana tawowo hara Allah indi ko ɗum ene no fota wano on neɗɗo weltinowo Allah wano on neɗɗo tikkinowo Allah Allah no ini wa ma'wahu werde on tikkinowo Allah jahannama ko jahannama Allah subhanahu wa ta'ala yetaki en ɗon joddi weltinowo mo fiya mijo piiji ɗin fop sabu so innuno haray weltinowo lan on inne wondema naata e aljanna hanno hande kadi haqqille maɗe ko ɗum ɗo piyato Allah inni wondema welte on weltinowo lan hino way wano on tikkinowo lan kono tikkinowo lan on ko jahannama o woni o yeytaki weltinowo mon kadi ko konto woni fiya mijo piiji ɗin fop Allah no in hum ɓe jonno ko mbaynaɗo ɓe groupe aji ɗin ɗiɗi inne wondema weltinowo Allah on groupe weltinowo Allah on e groupe mo weltinta Allah on groupe darinoɓe contre dina kan sakki mayidi e ɗum ɗon e ko wiyete fedde darinode e walli dina kan woɓɓe lutte muɗum woɓɓe mayri ni ɓeɗo fof yawmal qiyama ɓe wone innen hum kamɓe darajatum ɓe wone e darjaji e indallah taala natuɓe ka hiite ɓen ko e darjaji ɓe wone e darjaji natuɓe kadi kaljanna ɓen wona e darjaji hiite ngen kañum kadi na fi fof natoyay ka nder hiite nokku goto hiide mari hiiteli jeɗɗi hutamano toon inne wondema sa'iri hino toon jahim hino toon jahannama hino toon ɓen ɗon kañum kadi honno hiɓe mari ko wiyete darajaji bimana ko wiyete honno inne wondema hiɓe jogii ko wiyete nokkeli sertuɗi ko ɗum wiyete darajat aray noon ko hasi ko alquran o siko natuɗo hiite ko innete ko darakat siko natuɓe kaljanna inne darajat kono ɓayi innen ɗi ɗiɗi kala no hawtita ɗo Allah subhanahu wa ta'ala gollitiri halfere gollirtede nden ka moƴƴuɓɓen e di gollirtede nden ka bomɓe ɓen li taglib ko no enne toon li taglib ko ɗum waɗi ɗo hum kamɓe ɗin feddeji ɗon ɗiɗi wallowo on e jalkitowo on darajatun ɓe wonay hum kamɓe darajatun ɓe e darjaji inda allahi ka Allah wallahu allahu subhanahu wa ta'ala basirun ko renuɗo bima yamaluna e peeji ɗi ɓe woni ɗin e gollude fof mo kala ɗin feddeji ɗon ɗiɗi kala ko woni fedde gollude kon fof Allah no reeni moƴƴuɓɓen Allah no reeni ko ɗum ɓe woni wadde bomɓe ɓen kadi Allah no reeni ko ɗum ɓe woni wadde Allah no habbi ɓe joni taɓe joddiji maɓɓe ɗi jake andi ɗo ko toɓɓe ɗiɗi yewtuɗen ɗo ko lannitoro ko wiyete kon inne gazwatu Uhud e yeytagol e jikkuji nulaɗo ni sallllahu alayhi wa sallam newede maɓɓe ɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi e koɓe tooña kon jake andi on ko ɓe jaɓen on ɗum goɗɗo kañum kadi no tooñe saabu ko nulaɗo ɗo tooña on ɗum janfike kono Allah subhanahu wa ta'ala jeppininina annabajo kala siforɗo annabankaku yagal janfotako kala noon janfiɗo addoyay ko janfi ko yawmal qiyama
Allah non inni en wondema bombe be wo moƴƴuɓe wo naafiɓe fof ko nokku gotuɓe wonoyta kono bonki kin ɗuɗiri wo kañum kadi lette ɗen ɗuɗiroyta kono moƴƴuki kin kadi ɗuɗiroy wo nemaji ɗin ɗuɗirta ko ɗum Allah dali hum darajatun indallah aray ko ɓe darjaji ka Allah Allah non inni wallahu basirun bima ya'malu Allah no reeni peeji ɗin fof ko ɓe woni e wadde ko groupe aji ɗin ɗiɗi moƴƴuɓe kañum e bomɓe ɓen inchallah ko ɗo wonɗen e hattude haray ɗen hatta ka darsumen ɗo hannde inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh